I rhywun sydd y chat sy'n mwyn gwybod mae gem yma wedi cael ei wneud yn De Korea, South Korea. A dwi'n meddwl rili'n dall rhywbeth. Na ddangos i chi fan beth dwi'n feddwl. Ie, so gem yma dod o De Korea, de, a dwi'n meddwl trens yma, de. Fuck off! Na, fuck! F off! F off! Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Kind of geg.